Shalom, shalom, Yesu ashimwe cyane, twongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu. Dushimiye Imana itugire neza muri kino gitondo, Imana iduhaye ubuntu budasanzwe bwo kongera kuba imbere yayo. Turashima Imana yabanye natwe, turi gusoza uku kwezi kwa gatatu. Dushima Imana ikomeje kuturinda, Imana ikomeje kuba mu ruhande rwacu, Imana yatugiriye neza, turacahumeka umwuka w'abazima. Ni ukuri muri aya mezi atambutse hari abantu benshi batakiriho, batagihumeka umwuka w'abazima, kandi wenda nabo bari bafite imigambi, bari bafite amaproje nk'ayo dufite, bari bafite ibyiyumviro byiza, bari bafite imigambi myinshi, ariko wenda igihe cyabo Imana yashimye ko bava mu isi. Rero twebwe kuba tukiriho tugihumeka umwuka w'abazima nibyo gushima Imana cyane. Ibi ngibi bitugaragariza ko Imana igifite umugambi mwiza kandi umugambi munini cyane ku buzima bwacu. Rero iyo tugihumeka umwuka w'abazima ni byiza ko dukomeza gushima Imana, dukomeza gusenga, dukomeza kuba ku gicaniro mu gitondo mbere ko tujya mu mirimo itandukanye. Ni byiza ko tuba ku gicaniro. Rero turashima Imana ko Imana ikomeje kuduha amahirwe, ikomeje kuduha inyota yo gusenga, inyota yo kuba ku gicaniro. Turabishimira Imana cyane. Rero tubahaye ikaze mwebwe muri kuri Zoom, abo turi kumwe kuri Zoom live n'abari kuri YouTube. Imana ibaha umugisha, mwumve muhawe ikaze kandi mwumve muguwe neza. Uyu munsi turaza gushima Imana cyane, tuyishimira muri iki gihembwe cy'amezi atatu yararangiye. Dushimira Imana yabanye natwe, twongere tuyisabe kugira ngo ikindi gihembwe tugiye kwinjiramo n'uku kwezi kwa kane n'iki cyumweru twatangiye, dusaba Imana kugira ngo Imana izabe mu ruhande rwacu kandi Imana izatugirire neza. Haleluya. Nagira ngo nakire mwene data Joseline aze kuzamura isengesho, ashima Imana. Imana yongeye kutugira neza, Imana iduhaye amahirwe yo guhurira kuri kino gicaniro. Niba hari n'undi muntu, ndavuga abantu turi kumwe kuri Zoom, niba hari n'undi muntu uza kuba ufite ishimwe yumva ashaka gushima Imana, nawe turaza kumwakira kugira ngo twese dushime Imana hamwe, dufatanye gushima Imana yatugiriye neza. Karibu Joseline, turakwakiriye n'abandi dufatanye dushima Imana mu izina rya Yesu. Karibu. Uwiteka Mana nziza, Uwiteka nyagora ku ngoma, Mana ishobora byose, Mana y'icyubahiro, turagushimye kuri uyu munsi, turagushimye kuri uyu munsi wa mbere. Mwami, turagushima kuri izi mpera z'ukwezi, ku kwezi kurangiye turi amahoro Nyiringabo. Turabigushimiye, tuguhaye icyubahiro Mwami, tuguhaye icyubahiro Mwami, wakoze imirimo n'ibitangaza mu buzima bwacu. Waraturinze, uturinda akaga, uturinda amakuba, uturinda ibyago, uturinda ibitubabaza ntibyatugeraho. Mwami Nyiringabo, turagushimye kubw'uyu munsi, tuguhaye icyubahiro Mwami, tuguhaye icyubahiro Papa. Nta kindi twavuga uretse kugushima Mwami, nta kindi twabasha kubona uretse kuguhimbaza kubw'ineza yawe. Izina ryawe nirishyirwe hejuru Papa, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Hari benshi bifuje kuba bari bafite imishinga muri uku kwezi ariko bitakunze, hari benshi bari bafite za voyage ariko ntibyakunda, hari benshi bari bafite byinshi bateganya ariko ntibyakunda kubw'ubuzima butagenze neza, kubwo bamwe barwaye abandi bakava mu mubiri. Ni ukuri Uwiteka, twe turabigushimiye ko tukiri amahoro. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro Mwami, turabigushimiye Data, turabigushimiye Nyiringabo, tugushimiye amezi atatarangiye, tugushimiye Mwami ko wabanye natwe, twabonye imirimo yawe, twabonye gukora kwawe, twabonye imbaraga zawe, twabonye imbabazi zawe, twakubonye utugirira neza Nyiringabo, twarakubonye uburyo bw'ubundi, twarakubonye mu buryo butandukanye Mwami. Turagushimye Papa, tuguhaye icyubahiro Mwami, tukweretse Mwami n'ukundi kwezi kugiye kuza Mwami, kugira ngo uzakomeze kudukomereza amaboko, ukomeze kudusukaho imbaraga zawe, uzakomeze kudusukaho imbabazi zawe Data. Uwiteka Nyiringabo, Uwiteka Gitare cyanjye, turagushimye Mwami, turagushimye Gitare by'umwihariko. Turagushima kubw'uyu munsi Mwami, turashima kubw'abavandimwe bacu b'Abayisilamu barangije mwezi Ramazani Nyiringabo. Reka Uwiteka Nyiringabo, izina ryawe rihabwe icyubahiro Mwami, izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru.
mwami turasenze kugira ngo mwami ubwo barangije amasengesho nyiringabo imitima yabo ikomeze ibe imbere yawe mwami turabasengera kugira ngo mwami imitima yabo bayigomorore Kristo mwami Yesu Kristo turakwinginze ngo ugendagende mu buzima bwabo ubakoreho mwami ukore igitangaza mu Bisilamu ukore igitangaza muri aba bavandimwe bacu erega natwe twari abo gupfa twari abo kurimbuka natwe twari babi kubarusha ariko Uwiteka wadukoze n'igitangaza turahamagara igitangaza cyawe ku buzima bwabo kugira ngo Uwiteka ukomeze kubagenderera Uwiteka ukomeze imitima yabo kubacisha bugufi mwami nk'uko hari byiza bakoraga muri ibi bihe mwami ahubwo barushaho mwami barushaho kukwegera kandi Kristo uzakomeza kubiyereka mwami turasengera imitima yabo turayikugomorora Kristo kugira ngo azabe ari wowe ukora imirimo n'igitangaza mwami ndagushima data ndagushima Ramazani mwami ko wabanye nanjye wampaye guhagarara gushikama ndagushima ko wampaye iyi minsi 30 kuyisenga niyiriza Uwiteka ndabigushimiye data gitare cyanjye ndagushima ko wangiriye neza kandi ukabana nanjye haleluya izina ryawe nirishimwe izina ryawe nirihabwe icyubahiro ndabizi neza ko hari byinshi byakoretse ndabizi neza ko hari byinshi byaridutse ndabizi neza ko hari imirimo yahindutse haleluya izina ryawe nirishimwe ishyirwe hejuru mu izina ryawe Yesu Kristo urakoze nyiringabo urakoze gitare icyubahiro n'ikibi cyawe turishinganishije muri uku kwezi turishinganishije muri uyu mwaka turishinganishije muri iki cyumweru kugira ngo umwuka urakomeza kutubeho ibihe n'ibihe mu izina rya Yesu amen 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 Yesu aguhe umugisha haleluya niba hari undi muntu muri twe uri hano kuri iki gicaniro abari kuri Zoom niba hari undi ufite ishimwe cyangwa se yumva yazamura isengesho ryo gushima Imana uyu munsi iki gitondo numvaga muri mitima yacu dukwiye kuzamura amashimwe imbere y'Imana Imana yakoze imirimo ikomeye cyane haleluya nawe wumva uri free wafungura mikrofone yawe niba wumva ushaka gushima Imana haba mu isengesho cyangwa se mu magambo umuntu wumva wifuza gushima Imana kubw'imirimo Imana yakoze muri aya mezi 3 atambutse kuva umwaka utangira wazamura ishimwe imbere y'Imana tugaha Imana icyubahiro ku bwawe niba ari uhari wafungura mikrofone yawe tugashimana Imana muri kino gitondo Jesus. Dusome muri Zaburi igice cy'ijana Zaburi igice cy'ijana turahera ku murongo wa mbere dusome ku iyi Zaburi yose ifite imirongo 5 reka tuyisome muri kino gitondo ufite Bibiliya yawe nawe wajya muri Zaburi igice cy'ijana Bibiliya avuga ngo Zaburi yo gushima ni Zaburi yo gushima ni mu gitondo cyo gushima Imana dukoreye imirimo ikomeye Imana yabaye mu ruhande rwacu ukuri hari ubuzima tugenda tubamo bamwe na bamwe tukabona ko ni Imana idutunga ni Imana itubeshejeho ni Imana itugaburira ni Imana itwishyurira amazu ni Imana ituma dusenga bigakunda ni Imana itubeshejeho mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni ukuri iyo dusubije amaso inyuma tukareba hirya no hino turabona by'ukuri ko hari ikiganza cy'Imana kigenda gikora imirimo ikomeye niyo mpamvu dukwiriye gushima Imana muri byose Bibiliya avuga ngo mwabari mu isi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu muvugirize impundu kuko ni umwami ni Imana y'amahoro ni Imana y'ubuntu ni Imana y'imbabazi ni Imana itugirira neza umurongo wa 2 aravuga ngo mukorere Uwiteka munezerewe muze mu maso ye muririmbe ibyo dukora byose tubikore tunezerewe bikore twishimye bikore imitima yacu iguwe neza ngo kandi ngo tuze mu maso ye turirimba indirimbo z'amashimwe haleluya imitima yacu nihorane
ntihorana agahinda gusa wenda k'ibyo satani atwereka gusa bitarakorwa mu buzima bwacu, ariko duhorane n'indirimbo z'amashimwe, duhorane n'indirimbo z'amashimwe, indirimbo zitwereka, zivuga ku byiza, ku mirimo, ku bitangaza Imana yakoze mu buzima bwacu. Hari igihe satani ahora atwereka ibitagenda neza, ariko ibigenda neza ntitubyiteho, ntitubihe n'umwanya. Muri kino gitondo nagira ngo uyu munsi uze kwirwana indirimbo z'amashimwe mu mutima wawe, usubize amaso inyuma, urebe ibyo Imana yakoze, urebe ineza y'Imana, urebe imbaraga z'Imana, urebe uburinzi bw'Imana, urebe ibyo Imana yakoze mu muryango wawe, urebe ibyo Imana yakoze mu kazi kawe, urebe ibyo Imana yakoze mu gihugu, urebe. Uraza kuzamura amashimwe, ntongere kwita gusa ku byo Imana itarakora, ahubwo wite ku byo Imana yakoze. Nurangiza uyiririmbire indirimbo z'amashimwe, kandi uze mu maso ye uririmba indirimbo z'amashimwe. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 3 aravuga ngo mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, ngo niwe waturemye natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Haleluya, haleluya. Uwiteka Imana niwe yaturemye, Imana niyo yakuremye. Niba rero Imana niyo yakuremye kandi ikakuzana hano ku isi, biravuze ngo uri ubwoko bw'Imana. Haleluya, uri intama zo mu cyanya cye. Wewe wizeye Imana wagiriwe amahirwe, kuko hari abantu Imana yaremye bamaze kugera hano ku isi bayitera umugongo, bayitera ibitugu, ntibayizera, ntibayiringira. Ariko wewe wagiriwe amahirwe yo kumenya Imana, uri umunyamugisha ukomeye, uri ubwoko bw'Imana, uri ishanga ryera, niko Petero yavuze ngo turi ubwoko Imana yitoranirije. Haleluya. Rero niba uri umwana w'Imana, niba uri intama yo mu cyanya cye, haleluya, umwungere wese ahora yita ku ntama ze. Umwungere ashakisha ubwatsi bwiza, akajyana intama, haleluya, zikajya kurya ibyatsi, zikajya kurisha kugira ngo intama zigubwe neza. Natwe ngo Bibiliya yavuze ngo turi intama zo mu cyanya cye. Imana ntabwo izigera ibura ubwatsi bwo kutugaburira, kubera ko turi intama zayo. Iyo tuvuga rero gushima Imana, nuko tuzi neza ko Imana niyo itugaburira, Imana niyo itwambika, Imana niyo ituma abana bacu biga, Imana niyo ituma ubuzima bwacu bwaguka buva ku rwego rumwe bukajya ku rundi, kubera ko turi intama z'Imana. Ibyo rero iyo tubizi, iyo twabisobanukiwe, bidutera kuza imbere y'Imana tugashima Imana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, iyo tuzi neza ko Imana ariyo mwungere wacu, haleluya, ibyiringiro byacu byose tubishyira ku Mana. Ibyiringiro byacu tubishyira ku Mana, tukamenya ngo Imana niyo provider, Imana niyo idutegurira ibyiza, Imana niyo idushakira ubwatsi bwo kurisha, Imana, haleluya, nidukingurira imiryango y'akazi, nidukingurira imiryango y'amakonekisiyo dukeneye kugira ngo tubashe kugera ku nzozi zacu. Hari igihe tugira ibyifuzo n'ibyo twifuza kugeraho, tukibaza ngo bizakunda gute, bizashoboka gute, ariko Imana izagenda idutegurira inzira, izagenda iducira akanzu, Imana izagenda iducira inzira, kandi izo nzira zizaba ari zituganisha mu byiza no mu masezerano yacu. Rero dukomeze kwiringira Imana. Muri kino gitondo numva natera intege umuntu wese ari kunyumva, mubwira ngo reka ibyiringiro byawe bikomeze kuba mu Mana. Haleluya. Kandi igihe cyose uzajya wibuka umurimo Imana yakoze, uzajya ushima Imana. Murongo wa 4 biravuga ngo mwinjire mu marembo ye mushima. Haleluya, haleluya. Ngo no mu bikari bye muhimbaza, mumushime, musingize izina rye. Igihe cyose twinjiye imbere y'Imana, mureke tujye tuzamura indirimbo z'amashimwe, tukajye tuza twiganira gusa, ahubwo tuze dufite indirimbo z'amashimwe. Umurongo wa 5 yavuga ngo kuko Uwiteka ari mwiza. Natwe turabihamya ko Uwiteka ari mwiza. Ndagira ngo nawe urabihamya ko Uwiteka ari mwiza. Imana ishimwe cyane. Uwiteka ni mwiza, yatugiriye neza, yatubereye mwiza kuva tukivuka kugeza iyi saha.
Uwiteka yatubereye mwiza. Haleluya. Uwiteka yatubaye hafi, yabaye mu ruhande rwacu. Rero dukwiriye kumushimira, dukwiriye kwinjira mu bikari bye dushima, duhimbaza, turirimba, tuvuga gukomera kw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Rero kuko Uwiteka ari mwiza, twitege ineza y'Imana muri iki cyumweru dutangiye uyu munsi. Kuko Uwiteka ari mwiza, twitege ineza y'Imana muri kuno kwezi twinjiyemo. Haleluya. Kuko Uwiteka ari mwiza, twitegure guhura n'ineza y'Imana muri iki gihembwe cya kabiri tugiye kwinjiramo. Haleluya. Witege ineza y'Imana kuko Uwiteka ari mwiza. Haleluya. Uwiteka agira neza. Witegure gukomeza guhura n'ineza y'Imana ku buzima bwawe. Yesu abaho umugisha kandi Yesu abagire neza. Reka nakire mu mavi adusengere, adushyira mu biganza by'Imana, adusabira umugisha, adusabira ineza y'Imana. Imana ikomeze kubana natwe, Imana ikomeze kugendana natwe muri iki gihembwe n'uku kwezi n'iki cyumweru twatangiye uyu munsi. Ineza y'Imana izakomeze kubana natwe. Karibu mama Viole, saguha umugisha mwinshi. Amen. Senga Imana, Salome. Imana yacu, Imana igira neza, Imana yuzuye ubuntu bw'ishira ikigongo cyinshi, muvyeyi wacu mutananirwa. Turi imbere y'inyonga zawe, tugushimiye kuri Zaburi y'ijana. Data uje umuha Zaburi y'amashimwe, Zaburi yo kwibuka ko Mwami tugirira neza bugaca bukira. None Data turagushimiye, turagukengurukiye kuri ijambo turose muri iki gitondo. Yesu Kristo mwiza, nihererwe icyubahiro. Turashimye ko duhejeje uku kwezi kwa Marse, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Watugiriye neza, waraturinze, waratuzigamye, tukumaririye amahoro. Nihererwe icyubahiro kuko waturinze. N'abagwayi warabavuye, n'abagize ingorane warababaye hafi. Mwami urabaremesha kandi ubagirira neza. Ibyo byose turagushimiye, turabigukengurukiye muvyeyi wacu, Mana yacu. Data buje w'amahoro, reka tukwereke uku kwezi kwa kane ca twinjiramwo, tugusite mu kiganza cawe kugira ukwezi gutunganye, kugira ukwezi kw'amahoro, ukwezi ko kurindwa nawe, ukwezi ko kubona imigisha ivuye mu kiganza cawe, mu nyonga zawe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ukwezi ko gutwikirwa n'amaraso yawe, Yesu Kristo mwiza, mwayo Golgota, ukavuga byose ko birangiye. Ayo maraso yawe tweza dutunganye, tuze tubone protection, tuze tubone ubuntu bw'Imana, tuze tubone amahoro, tuze tubone Mwami kugendererwa nawe, tuze tubone imigisha ivuye iwawe, tuze tubone imiryango yuguruka n'amadirisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abafise ibibazo ndakwinginze Mwami, ibiyaga bikuru bize bipasuke, wapasurira inzira nk'uko wabikoreye Abanyisirayeli bari ku kiyaga gitukura. Ubwiza bwawe n'umuco wawe bize biturasire, tuze turinde ijoro n'umutaga, tuze tubone uburinzi buvuye iwawe, uguhezagirwa kuvuye iwawe mu izina rya Yesu. Data buje w'amahoro, uzutugirire neza, tubabarire aho tuzogenda nk'uko bitakwereye, tuze tukubone. Imiryango yacu yose Mwami uzuyirinde, uzuyizigame. Abari ngaho ku gicaniro bose uturinde, utuzigame. Abari kuri YouTube uzubarinde, wazigame. Imiryango yacu yose uzuyirinde, uyizigame, uzutugirire neza, tuze tubone ubwiza bwawe. Abagwaye Mwami, ingwara iherane n'ukwezi kwa Rotrandi, iherane n'uno munsi Rotrandi Mars, binjire mu kwezi kwa kane babohotse, habaye deliverance ivuye mu ijuru. Muvyeyi wacu, Mana yacu, reka tukuragize uyu munsi nawo, twisire mu kiganza cawe, ubutunganye, uze kuba umunsi wo kumererwa neza, kugendererwa nawe, umunsi w'ibitangaza, umunsi Mwami wo kwibukwa nawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Utugirire neza twebwe turi ngaha kuri iki gicaniro, n'abari kuri YouTube n'imiryango yacu yose n'inshuti n'abagenzi. Mwami turakwingiza nabo nyene ubibuke mu izina rya Yesu. Abatabaye ku gicaniro nabo nyene ubashike kubibuke mu izina rya Yesu. Uze ku munsi w'amahoro, umunsi wejejwe, uze kutwitangiza imbere, tuze kugera ikirenge mu cawe, tuze guherekezwa n'ingabo z'ijuru n'abamarayika. Mwami Data uze kutugenderera rwose, tugirire neza, tuze kukubona Mwami mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iyi ndwi yose tuyisize mu kiganza cawe, ibindwi yejejwe, ibindwi y'amahoro. Mwami umusiguzi, urabona iby'imitima yacu ikeneye. Mwami turakwinginze, uze umugendagendere mu ijambo rikwiranye n'iby'imitima yacu ikeneye, uze ukoze Mwami.
Mana igira neza, Mana ishoboye, turakwinginze mwami, uzitwitangiza imbere zo tugukurikire, tugeze tugere ikirenge mu cawe. Mwami uzitugirire neza, protection yawe indwi yose, turakwingiza utubane natwe kandi uzitugirire neza mwami. Icyo tutaramuje ni satani n'abadayimoni, nta bubasha bafise kuri uno munsi, nta bubasha bafise kuri indwi yose, nta bubasha bafise kuri uku kwezi kugira kuze, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ukwezi kwa kane, ukwezi k'umugisha, ukwezi ko kubohoka, satani n'abadayimoni nta bubasha bafise ko tuze tugendagendere. Mwami databuja w'amahoro, abarondera ubuzi, turakwinginze ubibuke, ubagendagendere, ubugururira imiryango n'amadirisha mu izina rya Yesu, baronke ubuzi buvuye mu ijuru, ubuzi bwemewe nawe mwami, ubavugire Yesu Kristo mwiza. Ivyiyumviro bibi biva kwa satani data turabitaramuje mu izina rya Yesu. Nawe aje imbere yawe agenda imvurumure, turizeye ko mwami databuja w'amahoro, ubuntu bwawe n'imbabazi zawe biba kuri twebwe, butugirire neza, budufungurire, buduhe ivyo kunywa n'ivyo kurya, butwambike, tubone ubwiza bwawe, tubone ikiganza cawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turakwinginze utube hafi ijoro n'umutaga, uturemeshe, ntutwibagire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tugirire neza mwami, tukubone ko twizeye ijambo ryawe mwami. Data waravuze ko dukunda kurusha uko dukunda abana bacu, none ntukwizeye wowe nyene databuja w'amahoro. Turi babi ngo abana bacu iyo badusavye imikate ntitubaha amabuye, kandi iyo dusavye ifi ngo ntitubaha inzoka. Ngo uri mwiza kurusha mwami, urukundo dukunda ni rwinshi, turizeye urwo rukundo nyene nirwo turimwo mwene aha kino kigicaniro. Twizeye urukundo rwawe, twizeye amahoro uduha, protection yawe mwami. Tugirire neza mwami, ivyo twasavye ni bike, ariko ngo vyinshi biduhera ubuntu bwawe mwami. N'ivyo tutasi navyo mwami dukeneye urabiduha, kandi ukaturinda amagorwa. None Yesu Kristo mwiza, turagushimiye iki gitondo ciza, dushimiye ubuntu bwawe kandi dushimiye imbabazi zawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amen, amen, amen. Haleluya. Amen. Yesu abaha umugisha, Yesu abagirire neza. Ni neza Imana ibane natwe uyu munsi, iki cyumweru, ku kwezi tugiye kwinjiramo. Imana izakomeze kuturemera amashimwe. Ndabasaba kugira ngo mujye mufata link ya YouTube, tuba twayisize kuri group ya WhatsApp, mwishire kuri stati zanyu, mwisharinge ku mbuga mukoresha zose muri social media zanyu, kugira ngo n'abandi batabaye kuri Zoom babashe gukurikira ijambo ry'Imana n'amasengesho tuba twakoreye hano. Kandi niba ari ryambere dukurikiye kuri YouTube, uze gukanda kuri subscribe kugira ngo ukomeze gukurikira amateraniro n'ijambo ry'Imana. Yesu rero abaho umugisha, abagiye mu kazi mugendane n'Imana, bagiye mu mirimo itandukanye. Imana ibane namwe, ivaneho inzitizi zose n'imitego yose y'umwa satani, mutsinde, mubone umugisha, mutere imbere, mwaguke muri byose. Tuzongera ejo mu gitondo saa 11:15. Yesu abagire neza, mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Shalom shalom. Shalom shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom.